Kira-kira Haji Gomloh ayat tuh di mananya? Cobalah kelihatan baik yang mana. Kurosa ya Haji Gomloh sampai sakina yang di kurungan. Alhamdulillah. Ya turun oke hujan. Astagfirullah, jebak pesing yuk. Cainan yuk. Astagfirullahaladzim, jaciki dia yuk. Sugan aing cai hujan. Dia astagfirullah, nyet emosi aing baik. Turun dia turun. Hampura ka Ustad, urang teu kuat hangking, segala kacape, pajarkeun urang mau aja lama. Mohon Pak Ustad, urang ngenek turun yo. Masya Allah, kalau budak-budak orang yang distak ya. Kudu kumaha iya nya. Ngadidik budak pabudak wari. Di bageran ya, kudu di bageran. Di kasaran ya komo deui. Kieu beureun nya, ujian jadi ustad. Astagfirullah. Astagfirullah, eta potok ka jelema eta, gede amat. Astagfirullah, jelema ieu sugan urang mah kotok. Tulungan orang ka Ustad. Kaji. Sugan orang masalah bae Tad. Ayeuna Tad. Lain dia, kunaha nih anak jelema di kurungan. Kamari ngeuseup pang urang. Kamarina deui ngising di kebon urang ngalunjak si budak ieu ya. Tuman kurang di kurungan ge ngalunjak. Budak wari mah. Ampun Kaji. Beuh, kaji geus kaji. Karunya ieu anak jelema lain anak kotok-kotok acan. Ya, dia aku yang dibebaskeun. Ulah sekali-kali di dia kelakuan dong kieu. Mohon Kaji. Atur nuhun Pak Ustad. Iya, kengke mayu ulah kieu deui ieu nya kelakuan kieu. Beuh, Nuhun, bejakeun Ustad. kana babaturan kabehan. Mohon. Atur nuhun Kaji. Pak Ustad. Ayo orang kalabat bae ngobrol lah, ulah di dia. Atuh ai, Bro. Jalan kehidupan entah sepanjang datang ayam mudut jantan jaga. Maco. Andreng yuk. Mana? Pasar Labuan. Naon? Aing lewat kutil aing. Ayo. Andreng yuk. Saya tongon tadi dong ya. Yuk, Gas. kurang ngarep lah yuk. Tunggu abis itu harus tuh. Kerasa lewat kampung bayam mending orang minggu aja tuh. Boleh berangkat. Nah, urang ada yuk jabaran. Terus kemana burung? Kena bagi yuk. Oke saya lah. Ari Siti benang kapel itu koeng tanya. Aing mah teh dukun ongko. Aing bisi kapelet Haji Gomloh doang. Aing Haji Gomloh udah aing ke. Amit-amit aing. Op dia maco, meh jangan nabrak aing. Cek aing ge awas tile. Sing kesimanya maco. Di apotek Labuan beli tahu. obat kutil. Harus aku naon deh si ganu ngalamun amat. Aku main kamar beunang di kurungan ku Haji Gomloh. Gara-gara naon? Gara-gara ngusip dempang. Cek aing ngen dia menang bijang di Subonto dia mah. Sebenarnya kene ilujang aing ayo.
Di main ngadain musik, kurang hanang-hanang dari itu lah. Berangkat. Aduh, cerapet amat ya awak ayo. Bisa nengok kebon. Cara lainnya. Aing mimpinan tadinya. Beh. Amit-amit sabang bayi. Antep beres ya aing. Di awak aing. Baiklah ini. Ada kemarin di kumakan gua juga meleleh. Ang di kurungannya Italiano dengan aing. Dia mah yang ada yang ngasih bonto. Terus di etak usaha, dibasin usaha dia. Alhamdulillah hanya Pak Ustad. Dibebaskan lagi. Untung lu ya. Lah dia kemarin ngesep menang tuh. Oh bentuk. Oh sih mah dia. Nah. Menang dia dikurung anggo gaji gomlo. Cocok dia, tengah nengekan aing yo. Bodo amat aing. Tad, Woi gaji. pada kemana Tad? Ih, kamu sholat buku mah gedeng di adan ya. Oh, kamu sholat. Iya. Lain tadi ya, awak tengah renah ya. Ngangker bekil awak lah. Lain gaji nggak gara berguna nih ya. Candahar mudahannya. Atau dharma dahar Tad. Pertelian mana mau riji. Lain Tad orang mah serius ya, awak udah ngangker bekil lah kunanya. Coba itu kudu di kontrol itu kayak. Ayo tos haji orang rupiah lah beruan lah. Ayo Tad. Ayo. 12 o'clock midnight. Yo gaji, diinumin lah ya. Cager bakal ya. Sholat Tad siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sanes sih gaji yo. Menurut batin mah ieu nya. Eta aya pamuda eta na berkencai. Ciri-cirina rambutnya berem. Nu bener Tad. Bener Kak Haji? Lain tadi orang ngimpi na buruk doang cumplung buruk be. Ciri-ciri na bukna berem bener oke eta omongan si Ustad. Geus beruan Kak Haji. Kayak orang mau soleh lah beruan sholat teh. Soalnya asar ya. Sugan orang di sholat orang. Masalah gitu eta beres. Ayo urang. Sholat. Ayo Tad siap. Oke Tad. Gaji. Asa-asa tadi pengimpian orang atuh tah. Buk nama. Ya lah Kaji, ulah ka salah panggheula. Mending tanya bae lah kana jelema na. Oh, bener tadinya. Bener tanya kan. Oi. Kaje. Lain kaji yo. Nanya ke serangan, ngerasa nabur kencain teh di rumah kaji yo. Duh kakaji orang menteng ngerasa. Nu bener. Beneran. Sanes orang kaji ngaburin cai mah tuh si Tile tuh. Mana? Ai, saya tak kalah kamu kalunjak. Geus beujeur Kaji. Urang kamu salah bae geus teh beujeur. Kalunjak saya teh budak aya tah. Bae beujeur. Aduh. Untung aing teu beunang. Yang beunang bahaya. Bener oge pirasat aing. Haji gogo nu kapelet. Ji, mending lepaskeun Pak ieu. Karunya lain anak buaya-buaya acan ieu. Pan anak buaya. Oh, anak Kotok. Turun Kaji. Ih, salah. Cenah. 2 3. Aing di sini kapelet haji gombloh doang. Ulang. Mulut tiga gede ketak kumis kabeh leuta. 2 3. Kebiasaan. 1 2 3. Aing lah ya ngomong. Dia bonto. Kurang gerebek ieu. Asa aya nu ora nerina. Bukna berem. Namun kencai eta kana rompok paus kana rompok.